uyazi musi ukuthi ngihambiswe yini? Yini nekambisile Umtavazo wakho. Uhambise umtavazo wakhe. Oh, Ake si elaborate sis umtavazo like kanjani umtavazo? Ite wangilala ngakhona uyazi. Lo muntu lo makabuye emsebenzini ufike nje ngikorobha endlini just ukudunusa nje ufuna phakathi. Just ukuwasha ama plate ufuna phakathi. Nami ngiyadinga ukuthi ngiphumule. Because nami ngiyenza ukuthi noma ngihamba estradini mangisuza umsuzu uphumela phambili. Sengivulekile phela ngeke ngize ngikhona. Eyami ikuku seyivuleke ingakanani. Ngapha mina kumele ngenze njani? Umshada ngeke. Uningitaka nawe. Ngeke ngize ngikhona ngitshela ngathi ngifuna ukuphumulisa ikhanda. Nekuku yami izobuyela ibe normal because ayisekho normal. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co today. So guys, today I am here for Usia. Abuti siya arbona man Blue, is king nekidula girlfriend yak. So there was this other time obon kilisi yo hi kiri girlfriend arwa khutla oya habon. Wa understand? So sale I am a girlfriend till today girlfriend has of fitli. Siya wa try mo phonela wa try etsa eng ha arabe ha etseng so siya always king Blue ke concerned hantle bothata ke eng ke entse eng because of nale motho o haralwana understand. So guys re ke tsameng ke khutlele siya ke bone re tshwaretseng. Yes baby. Abuti siya le kae? Aphila konjani sis? Nami ngiyaphila putu wami so putu wami nje bengisacela nje utshela ama viewers ukuthi wena kahle wayibhalela Josie Bioscope. There ne flop blind ne. Yeah. Umuntu amasinsi avayile ne. Angisazi kumele ngenze njani. So lokho ne maybe unabo ma 2 months 3 months uvayile umuntu wakhona. Angazi ukuthi uvayelani, angazi ukuthi kwenzakalani kahle ngibiza iJosie Bioscope ukuthi izongisiza ukuthi ngifunele umuntu wami angazi ukuthi uvayiswa yini ekhaya la kuhlala khona yaba. So wena uhlala nomuntu wakho right? And then umakethe muthu awusathama because of akhe inbox etha uri bekathe uya kubo akazange aphinda abuya. Azange asabuya mama ngisazi nokubala ama months ukuthi ama months or amaviki mara it's more than 3 months. So wena maka mawubhekile uzathina how tsebi next? Awumetha next or muhlomo ungalalwanela next? Angazi maybe basingazwa ngaye ukuthi yena uhambeleni because mina ngaze ngamshaya thina silwi thina sikho abusive se right yonke benijabulile nje blind fucked up manje angazi ukuthi ucabanelani like ama calls wami ngasawabambe since ahambile lo muntu lo deje ngibiza iJosie Bioscope maybe ngangisiza kwazi bani uyayibona hayi ukuthi maybe sizokusiza because sizokunceda ukuthi re utlo yena hantle bothatha ke shithi ngangalo size ngilofunayo vele. Ya re ka o fa thuso e batlang pata ke re ka se confirm motho ha fitla mo o tlabele motho re eng mara re tla o thusa o gone o thola di answer tsa hao. Okay hayi lama kunjalo ke hayi stress asikho mara lo muntu lo esho yang stress. So nesikhathi singakana nalo muntu le utlwana ska tsamaya so sa tsebe boma 2 years. So ben khona communicate mara ku relationship Kabhlungu ngabe bese right yonke into beyicrash. So manje yini inkinga yakhe? Nama ngazi maybe uthola umuntu maybe angeke wazi maybe kunjalo. No I'm not saying uthola umuntu angifuni ukufakela lo yamoya lo sengiyasho ukuthi maybe kunjalo phela njengo wazi khathini samanje vele ziyakhala uyabona apha ukuthi December kanjeni ayiziyaboya hayi ziyakhala ngoba nje that's why ngoba siyazi ngithi bathi umuntu umthatha emuntwini izinto eziningi zakulomhlaba so ke ya hayi sizobona ke nje ukuthi inkinga yini mara nangu at least ulovers uvela nayo inkosi yami. Yeah, sizoza ukuthi udali uhambeleni. Okay, hayi stress asikho la sizwa ngaye yaba. Yeah, kuna flop ubutwana. Awu skim. Ngiyabonga my brother ne. Nice one. Awusile kae? Ngiyaphila njani? Ke thank you tshepa ngantso tsamaya awusimotsile ngilava so jodi tsore batho ba Josie Bioscope. Okay, lo khuluma lana uBlue ne. Bengicela nje ukuthi sondeleni ngapha guys ukuthi sokhona. Please. Ke kopa awusa otleka mohanyana. Okay. Blue sisa ne? Okay ngipresenta kule show ke. So ke my sisi ke ubhuti uyosibhalele ne. Ufuna ukutshela something ithi nje ngimopha ithuba azichaza ukuthi ufuna ukuthini. My brother over to you. Eish. Since uhambile vele kanti kuvayana like unabo ma 3 months vele uvayile mara ngazi kwenzakalani like since uvayile ne. Since wathi wena yakini angazi kwambani mara zange usabuya kubini. Ngiyakufonela bamba makholi. Phelela ngishaya voicemail angazi kuvayana. Uthawazi ukuthi kuvayana like uqinisile manje uyawazi ukuthi kuvayana. Tshela mina. Maye okay so masungizela nabantu. Awufuna ngenzeni? Ama camera ukuthini? Ufuna ngenzeni kanti wena? Ufuna uyazi musi ukuthi ngihambiswe yini? Yini nekambisile angazi. Umtavazo wakho. Uhambise umtavazo wakhe. Ake si elaborate sis umtavazo like kanjani umtavazo? Ite wangilala ngakhona uyazi.
Buthi umlala kanjani usisi azahamba ngakutshela ukuthi uyahamba? Ngeke ngize ngihlalele lokho mina ngikhulume naye lo ngamtshela ngathi sekumele abantu bazindaba zethu ukuthi sitavuzana kanjani manje. ulanda amakhamera ngisho wena te ulalana ngakhona ngicabanga ukuthi kunormal. Lo muntu lo makabuye emsebenzini ufike nje ngikorobha endlini just ukudunusa nje ufuna phakathi. Just ukuwasha ama plate ufuna phakathi. Nami ngiyadinga ukuthi ngiphumule. Uyenza too much. Angeke uyenza kakhulu umuntu la akekho normal lo. So ngithi thi nami ngiyophumulisa. Hayi eyami ikuku yona. Buti. The way bekayifuna ngakhona mo sister. Manje ngenze njani? If I don't give you enough, kumele ngenzeni? Uqamba mangeke. Ake ngibuze buti ke manisuka ni usuku uphuza amapilisi no? Nami ngisho. Wokuba Hayi nisi kanjani? Khona nje imbiza ayithatha ngeke ngimtshelile ngathi angisalungi ngicela ibreak nje. Kancane because nami ngiyenza ukuthi noma ngihamba estradini mangisuza umsuzu uphumela phambili sengivulekile phela ngeke ngize ngikhona awusiwetha la yini angeke ngize ngikhone lo muntu lo the way angidavaza ngakhona akukho normal angazo ruphuza ipilisi or ruphuza imbiza or ruphuzana lo muntu lo makabuye emsebenzini angakabeki ngisho nebag yakhe isikhaftini ufuna phakathi ngiwasha izitsha ukuya nje ebathroom mele mina ngize nginyonyobe ukuyasuzwa angeke mangihamba estradini mele umsuzo wami sophuma ngaphambili eyami ikuku seyivuleke ingakanani ngapha mina mele ngenze njani angeke unifaka nawe ngeke ngize ngikhona ngitshela ngathi ngifuna ukuyophumulisa ikhanda nekuku yami izobuyela ibe normal because ayisekho normal and ayikho indoda engizoyithola ngendaba yakho upepana kakhulu angeke abuthi kumele ngenze njani manje ukuthi inkinga yami leyo ngitshelila ngisho no baby mama wakho bekakhala ngakubuza wena wathi wena siqinisa but naku sibonele wena ya ngizibonela ngoba mara yiko lento ekhulumayo mo abuthi ngikuposhe bekamo he ngikuposhe kuponishe bele lento ekhulumayo ayikho she ikhona iqiniso so abuthi haketse so hobani owusikiyo walla okay my brother owusikiyo walla ni owusikiyo walla too much kisa awusisi wena kahle kahle ufuna ukuthi aphunguze angeke makafule nje kancane nathi sifane nabantu abanormal because ngathi asikho normal mina nawe abuthi owuseke le batla nje azenza into owenza ngakhona ngeke abuthi owusubatlwa le ifokotse because of who too much so I get sebore ke eng ntho le tlo yetsang hore le hafole ayi mina ngisazi kumele ngenze njani sister mina is the way ngakhona ngenze angibuyi ene wa morata ke ene uthe nina 2 years nekudala ni letseba communicate so kimo he also was just like you being too much kore like like you we okay angitshele ke kanti kumele ngenzeni kumele ngenze njani you know mina anyeke ngize ngukutshele mina anyeke ngize ngukutshele ukuthi kuyenzeni because of yini ni two liliko kilona lilithu balinko relationshiping but this is communication remember however motho wa just ke feel so you have to respect that because of yena now u feel like you being too much and it affect yena kusho ukuthi kushuthi ubhlungu buziwa uyasazi so ke wena mele nje at least u try ho limit manje ngilimisa kanjani ungayenzi ungathi makayenzi izitsha bese wazi wanganginikeza ichance mangipheka ke kanti mina sengifela ukuthini ukuthi ngibhekele wona mawubona ibunu ngalezi hayi ngimele zikhale angeke phela mana ngenze njani kanti mina ngiwasha izitsha ume kancane wena ufuni lokho hayi ngeke ngize ngilunga okay ke ngamanisi yake ke angibuyi kanjani ubuyi kanjani hamba uthola umunye uzomvula te wongivule ngakhona ubona ke into zenzayo sisi yes okay let me ask I'm so sorry I need to ask this question because of ngathi personal mauthi ayothola omunye alomuvula ngiyovula ngate inkingi abuthi too much akalimazani kodwa the way afuna umdavazo ngakhona akukho normal isex uyifuna nawe ngisho noma sesihambe estradini ngisho noma ngabe sibuye mall uzokutshela nise taxini athi phela ngeke ngisalunga sekumele nigijimene maybe wena buti hona le addiction wethala uhloka thuso addiction sister manginjalo nginjalo maybe the way ngakhona kumele ngenze njani angithi buti uyasho ukuthi sometimes nanoma ngigibela itaxi unokuthi ukuthi like awusakhona angazakhuluma le ndaba ye taxi phambi kwabantu kanje unokusho vele uthi endlini asifiki mara nawe usila bakutsheli man awusila bakutsheli angeke vele okay nama inzo angisho leyo manje angisho landa ama camera wena noma ngise-periodini lo noma ngise-periodini uyifuna la lo athi ngamani sisebenzisa ikhondom namang ngiqamba mang angeke vele awusakhona abuthi mohlomungu uyetsa katsila eseng imuhlula maybe wena ungadla when it comes to that and you don't understand mina ngisayikhaleli kulobhuda ngisayikhaleli ngidliswa yona sekuyidina so yiyo kubalekisile yes sisters mangifuna ngiyayifuna ngithi yena ungena pha yena makayifuna mina mangikhathele mina ngenze njani
Angithi uyasho bhuti wami naphela gitlile motlo lokisi watsho like wena you being too much ufuna ukuthi ungichiphise like ufokotse Ngiphisa kanjani sister akangitshela ukuthi yena ngichiphisa kanjani. ngikupa umusho Icabange kahle, icabange kahle. Mangwashi izitsha phuma kimi. Mangwashi izitsha phuma kimi. Mangipheka ungangibheki ibungu. Mangipheka ungangibheki. Angeke nami ngeke. akushuthi ke mawupheka mele ahlale ekamrini oredani Ngamane ehlala ekamereni sokhona ukuthi silunge mina naye soyithu ngoba silungi angikho right. Ene ngisho ukuthi le anevisa abuyele esimeni into wayireka ngakhona manje. Angeke isaba right ngendaba yakho. Right, angithi mina ngiyinika ngakhona izoba sharp. Angeke ize ibe right. Ene lokuthi ngithi mina hamba ufuna umunye umuntu angeke izisebenze because wena vele kumele ungihlalele kodwa kumele ulimit. Because ngeke phela. jwale abuti ke nana lona bothata mo molunane lerato le teng but then ho hlokeha hore le understandane wa understand Le nto ayiqala manje wazoqala ukuyikhuluma manje. Nabo ma almost years and years sihlombana lalo muntu. Manje le nto ezoyikhuluma manje uthi mina ngimnika kabuhlungu or mina ngifuna le way engayifuni ngakhona kumele ngenze njani. sisi ukunika kabuhlungu hore kaningi Unginika kaningi akunakuthi unginika kabuhlungu. Unginika yazi why ngicomplaina manje. Awazi angikutshelanga yes mamela mina Wawuzobaleka manje. ngishuze namakhamera mamela mina After ngithi mamela mina isikhathi sakhala ngithi beku right shit beku right. bekumnanda ngisho bengisitshela ukuthi umuntu wami ngizomjwayela ukuthi okay vele uyenza kanje but nami ngithi ngiyapha noma ngihambe estradini lokho ukuthi ngizosuza ngomphambili ngitshela ukuthi ngi too much wena. ngikutshelile sisi wena manje mawuhamba nje usuza ngile phambili ngiyeza ukuthi ngeke ngize ngibe right mangimele ngiyochama ngeke ngize ngikhona ukuthi mina ngimele ngigijime Mara lento enza ayikho right. angeke i right Ayikho right lento ngicabangela mina ngisho uzicabangela wena uyi1 siyathandana phela la sirepani so wena wayenza ngazi ukuthi vele angeke Akunanciphisa nix la manganginciphisa uzoba right manganginciphisa uzoba right okay ke angibuyi ke okay angibuyi ke kanjani ubhekile wena. okay no asenze kanje sisi no uyakuthanda ngibonile ukuthi uyakuthanda anyeke nizohlukaniswa isex isex ngiyazi into ehlanganisa abantu abalingi 2 okay that's fine so ntsheki ekikupang no solution iki ing abutiska awusi awena umudla you know too much ayi ukuthi aka umudli kamnandi umudla kakhulu yena ngangitshela ukuthi kumele wenze awusubatla awujejwang shine kuye phela. kanti ngizolimitha kuphi mina sister ufuna ngichaze kanjani ekitchen asayitholi. yes no maybe ngelanga ke ungazama ukuthi ngelanga usidistance kimi anginankinga nalokho ngelanga ke sengicela lokuthi ngelanga ngizobuya but mawuzoyifuna every day like ngelanga uzoyifuna ngayi 5 6 never okay Mara wena mayifuna wena kumele uyithola. mina ngifuna normal wena uyifuna normal wena vela ukho normal angeke Mara into enza ayikho right. angeke i right wena lo yenza i right wena Azinto ngikhorayo ukuthi abantu abazi wena indaba labangani zethu bakhohlala manje. nabo uyabatshela ukuthi wena phela umuntu wami mina ngelanga ngimudla kayi 6 7 bekumele bazoku-advise kumele ubaqoqe bazoku-advise private dayide ngamelanga seringi into ezikanjalo phakathi kwabantu. i-private so ngiphathela abantu awuna ukuthi abuti niringa lilithu angithi you called us and you want us to help you so it doesn't matter nokuthi abobani bafila ini abazoyi ubalekelene na wayahamba uhambelana kakhulu nawe sengikutshelile ngisho ukuthi ungidla kakhulu umudla kakhulu Hayi, mina ngicela ngisazi sini ngiyadla, obatla awushening mujwes a week hayi a month re khona ngoba le solution ka this thing lokho ngeke ngikwazi ukukusho ngeke ngikwazi ukucount ukuthi ngithi mina i-week guy 1 or ufuna ukuthi nje i-sex eni uhambe kanjani mayibe normali ngikhaliswa ile ukuthi mina normal kanjani. wena okay wena hayi sisi ngine question le for wena njengoba uthi ukudla kakhulu wena awukhona ukuthi sometimes mawupheka njengoba uthi ukubheka ibunu umtshela ukuthi ha baby man no ha kuyapheka awukhona uku like khona ukumtshela yena so ufuna ungentariswa ngidecide ukuthini ngcono ngihambe ngiyekithi because akafuni ukungizwa le ukuthi mangimopa okay ngicela ukuthi ke mangikoropa ke ungangeni ume kancane izingicede maybe nawe sisi yazi sometimes king wow tempted the way phela wabona awusilwana ki mapakisho emi nice and maybe what tempted that's the thing maybe what tempted Ngathemtheki mara isegazini dayide sister nama ngiziyenza. ngicela sisi ke mawucleaner ke phuthi uyohlala ekamuri ngoba uyathemba akahambe phum hambe unabangani wena hambe majitheni hambe majitheni why futhi ubiza ama camera because ngiyakutshela ukuthi ulimite kanjani awufuni ukuzwa maye wayengibiza la camera abuti awusintho simple nantsho kuhlolizwetha ngiyona fela ke angibuyi angisho sisi ebuya ngiyakuthanda lo muntu angibuyi Uzoyimela. angisho ngithi limit awufuni ukulimita ngithi limita phela limita Limita nix. kukhona ukulimita ukuthi uyazi ukuthi okay umuntu wami uyapheka ithi ngiphumele ngaphandle ngiyoshaya ibhiya nabangani bami La endlini nawo. angeke Ngizophuma phela kanjani endlini nawo la endlini. yile nto engibalekisile ke Ayikho yona. ohlala egate obukela TV something like keep yourself busy how
Oh ngiskipha busy ngawe. Angeke phela nami umuntu. Uskipha busy ngaye bhuti. Uyakhathala ngithi. Uyabona ukuthi wena u-abusive wena ku-sex noma uyenza kamnandi okusalayo uyenza kamnandi. Yes noma uyenza kamnandi yes kamnandi kodwa ngeke uyenza kamnandi maka kakhulu kodwa angiphumuli hayi abuthi uyenza hamnandi maka ngifuna ukuphumula hawu hayi abuthi wasibakeng kopa uyisanyani kopa otlele side hanyani please abuthi waka wasibakeng ane wa bona wa morata girlfriend o lena wa rata mara ne ke kopa gore at least o leke go adjust remember gore e seng gore le ha le sa heavy matsatsi a mang ha ona gore le rato ha leo le tloa le le teng ngafula kanjani zafula adjust a ke motho wa o jwetsa go montsha haholo ke ka tsile o a feelang ka yona like relationship e hloka communication mang le mang o na le tukelo ya o voice out gore yena o feela jwang so lena o na le right ya o jwetsa gore this is how ke batlang dintho di etsagale ka teng wang understand so ke kopa le wena o hafole o moje ka tsela e normal ha a se o ra o sa moja Monday Tuesday Wednesday ha o morata ntse o morata mo etso re lena a o lakatse ke motho wa mme ngizomela ngilimit ke ngilimit Monday Tuesday Wednesday la iso sa limitane mara mo face ba ka o galle a ke tse bong understand azangifuni I don't know like I need to go the way yena chuta ka enjoy ukudliwa every day uthi uyasuza nanoma hambe estradeni ngizotry shem ngizobona utsho so utlotsho komuntu wawo utloyileka ntwe never sabatlo mojawa kaningi ngazama kuze ngakwazi ukuhamba futhi sikwazi ukuba kubela sibe right akusukumela nguzame emela utry so that uzokhona ukuthi yayibona ayikhenza kanjani phela wena mawusumudla kakhulu so usuku enjoy kakhulu ngiyangibhora ngisafuni nami phela usuku enjoy kakhulu wena mawuhlezi mara injalo phela wathala kanjani unga-enjoy wena obvious zo-enjoy phela maka uyayistopa ngithi uyahafula no ngizowahafula manje ngicela umtshele ngoba uzoluza umuntu because angina chance anye ngibhizi kuzomela ngafula akwazi ukubuya ekhaya yabona because the chance ayibi khona mara ichazululo kuzoba yileso phela okay ke ake lo bua le motho wawo okay my sis ke nana re abuti ba itse keng o hlaphollotse moya wa hae o re ke reng a bula kelello ya hae a nahanisisa ga ntlantle ha ba tlulusa because of wa o rata haholo ne ke kopa o mo jwetse gore no o tloetsang kopa o mo jwetse angizonciphisa wona bafuna nginciphise nini nanini ngathi uyisho ngepride nje ke kopa o ska itsho ka pride please uzunqenge bele imphelo ngimele ke kopa umncenge ke le mama la hao le yane please sorry ke bafuna ngenze kanjani nginciphise nini maybe kayithunyana ngeviki yeah ko 7 days kayi-2 5 days Monday to Sunday hayi angazi kuphuma kuwe mara kayi-2 ngithe kayi-2 kayi-2 yes be uzokhona ngithi namanje uye kubo sokuyi2 months ukhonile or angithi awudli ngaphandle sokuyi2 months so ngiyacabanga so ngiyacabanga ukuthi uzokhona njani ngiyacabanga ukuthi mara ngizongizama ukunciphisa ne sorry ke ngizonixolela hayi ngazi ngizobona if uyavuma ukuthi kayi-2 wenze zakho ngiyahamba futhi and wenza nabantu bakhupha amakhamera ngiphuma ayidala ngokufuna uhabdala uvayile ngizobuya kodwa uma nginqenga kahle futhi nakhona mncenge hantle haka mama hawo mobonso hawo samudli kakhulu azonginqengela la namanje nasemoli namanje ngithembisa ngithembise ke ukuthi anginqenge kahle bayazonginqenga la kupa mncenge hantle sorry thanda samne hayi choma ngizo ngamani uguqa phela vele usikhulu kanje ngoba ngizongiguqa ngamadolo uzobe kwasha bani kuzobe kwasha bani okay sorry ke hayi papa awusoleni sami ka dihempe lwena so I OC ke tshepa gore se le sharp o tla nciphisa ne 2 times a week bevele ngingakuyekanga 2 times a week nalapho ke na lapho one day 2 times a week ne and kule 2 times ke ungathatha advantage ke inkinga uzobungeko sister masikhala ba lo usila bamtsheli usile abamtshelani ya ulimule akankafela ngambelani ekuqaleni ahle kahle ngizonginciphisa ngcono sivale kanjalo ngazakhuluma into eziningi ya 2 days leyo mfana thatha chance lo ngabuyile ekhaya mara ngemolini masisuka la angisho ngikhiphe endlini futhi nelanga lashisa so ibona next week ngithi emall kanti ilendlela oncenga ngayo ilendlela oncenga ngayo hayi okay ke awunamali siniphi treat for today
hayi ngasinike treat Hawu, yabona uyabona, lapha, ngithi ubothi hayi mina vele- ngithi fe ukuthi Hayi, mama treat- lakho treat ngayamukela kakhulu. ngisasiyani gayi treat ke Hayi, for flop Fandi alikho yani lapha, hayi, flop ukuthi alikho. nje ufuna ukuye mola ngithi sabona ukuthi thina ni Jozi Bioscope kanjani nabasi sabona ukuthi senza kanjani ke awungabambi mama lakho mina ngifuna ukuvala ishow Khumbule kanjani? Happy sana. aningasuka nenza umntana nina ngiyanisaba ngiyadlala so waiting elibone abuti he usiya hayi waiting dintshotsa hayi ditsa mashapo I am so glad that waiting namsebetsi wa ka ko yentse le iponetse fela o subitse abuti too much but no we send you 2 times nje waiting a week asebuthathu abona le ha ka nka chance ya fela lwena hayi bo situationing e jwalo mo hayi wa feel ngasaking motho hao akise ke be o shapa too much tshwetsa fela blue email le ko jozibioscope.co.za ke tla le bona in the next episode ke le rata ka ofela ne le ska le bala go follow le subscribing le share di video tsaka I love all of you yes baby